Come, let me hold your hand. Allow me to hold your hand and lead you to the healing journey you have been longing for. Mama Buma Siabonga, for leading us to the healing journey. Jehovah, who our greatest healer, you are our Redeemer. Thank you for the great job you have done on the cross, so that we can heal by your wounds. Come, let's heal together with Mama Buma. Greetings, Lochani, Dumelang Sanbonani. Welcome here back again on another segment of Let's Heal Together with myself, Ududu. Wakachili ngumama Buma ngiyanluchisa noke la kufika khona iphimbo lami. Welcome, and thank you for the subscribers. Thank you for the new subscribers. Welcome home. This is home. This is a healing room. You want to be here because we are doing proper healing. We are healing. We are removing the band-aid, and we want God to help us do the healing properly. Banwana Masekaya, please continue watching, continue sharing the work, and definitely continue when you watch, please do not skip the L's. But yeah, my voice is a bit low today because you know what, I'm coming with something very new, even for my workplace, for my healing room. Today we have a lady that she asked so nicely that, can I be please anonymous, ngingazeki. So we are going to respect that because really we need to do what people want. We are going to give her a name. Sacabanga. Asithi uDudu mndeni wami, so that I don't forget. Asithi uDudu. So yeah, she is going to tell us a story. Please give her your ears and let's go through this short session with her so that healing can be done. Sanibonani mama, njani? Yebo ngiyaphila ngesanini. Siyaphila sithando sami. Uright mara? Hayi ngi-right. Ngiyathokoza. Thank you for coming. And yeah, because of now the our dilemma, we are not going to want to know the history and everything. Ngibawa sihlale endabeni, why you are at Let's Heal Together. Ngithokoze ukuthola leli thuba. Indaba mithoma la after uchata. Ngifike emzini omutsha. Ubaba angithanda. Ngaleso sikhathi sasinomntwana oyedwa. Athanda nomntwana lakhe. Kwenzeka ke ukuthi ke nguye yedwa ekhabo. Ubaba lo. So kwenzeka ke ukuthi ke siyohlala lapho ke nomntwana lo. Sisingezelela umndeni walapho. Then ke nomamakhe. Okay. Ungunosoka nami. Kuhle ukuhlala nomama. Ukuhlala nomama ukugutisa. Okay. Hayi kufike ke masesihlezi ke lapha ekhaya. Angisho ke uyakhumbula ungumakoti musi uzolandela konke okwenzeka kwekhaya and mawufika ko ungumakoti ukutiza uzokwenza konke utshelwa yebo. Ubaba lo kade abereka chuthi impero kwakhe bekuma night chief. Kwesinye isikhathi kuyakhamba uyawu night chief ke mina nomntwana sizokusala nogogo. Ngikhumbula ngaleso sikhathi nami nganginetoho. Itoho lingangena u8 ngishayisa u4. Ugogo yazi ukhombisa ukuthi bekangangifuni ne. Ngibona izenzo zakhe. Ugogo
makachayisa naye bekabereka uchayisa naye u4 ugogo umake sure ukuthi uzokufika before mina ekhaya uyangena nakafika ekhaya ngabo 3:30 uyafika uyapheka nakaphekako ndanike okay mina angichange angithi ngeke uqaphele leso sikhathi hayi kurehe mara mhlana kupheke mina ugogo nakadlako so umratha lo uyawukhetha uthole phasi la sikugqele sokusicuthula athi basho yena umratha uniziqa hayi ke umntwana wakhe ngelina ngambuze unyana ngizwa ukuthi mina ngipheka umratha uniziqa hayi ke ngizameka ngisho ke ngimakoti phela fanele ngizigogobethe ngizama ukuthi nokumpela ngingasaphehla umratha oniziqa yazi ngimake sure ukuthi ngipheka umratha unganaziqa ayi manje nazi ugogo sathome sekube nezindaba manje thome sekuthoma indaba zokuthi askisi ubaba lo sekane imibuzo ungibuza imibuzo batsho uzwa ukuthi mina nginomakhwatsheni enomakhwatsheni lo ubaba umsuthu hey mina manje sengiyarareka ke ayi ngelinye ilanga kwenzeke ukuthi ngishuthi ngangibereka ngomphakathi nangibereka ngomphakathi kufika isikhathi sokuthi kwakhiwa ama-RDP nakwakhiwa ama-RDP kufike-ke indaba yokuthi ke no nami ngoba anginamuzi kufanele basakhele nathi i-RDP manje mina ngitshele uLobe kaSiphethe ngithi ngisayokubawa ngisayokhuluma ngendlini ngikhambe ngifike ngikhulume nobaba lajabule khulu athi ayibulungile sikose sithatha indaba siyise kugogo indaba ke yathoma lapho ke okay ukuzifunele namahlalo wenu okay yathoma lapho ke indaba ukuthi ugogo waba nenkinga yaloku yokuthi yini mina fanele ngiyokufuna indawo ngimfazi umfazi onjani emele ukuthi azifunele indawo yokuhlala ukuthi ngithwenywa yini ngaphakathi kwaleli khaya hayi ke sekuthoma ke sekuyaphithizela ke sekuvela ke ukuthi indaba yamakhwatsheni ibuya kugogo baba lo sekayaveza ke alright okay sihlale phasi ke sizame ukuyilungisa ngoba indaba khona yagcina ifika na umama makhulume nomkhwenyana wakhe ke hayi uzame ke ukuthi iyalungiseka indaba khambe ugogo ke akasese right ngendlini ukuthi sekayahlala thukana nakangithuka kungithuka via umntwana ungathi uthuka umntwana lo ekubeni uthuka mina sengiyezwa ukuthi usugogo uthuka mina hayi ngizithulele ngithi ngisathulile njalo ufike la ugogo asicotsha khona athi batsho umntwana wakhe siphume isikhambe ngoba yena solo umntwana wakhe athathako ngaphakathi kwaleli khaya uyahlukumezeka emzini wakhe ene uyazi ukuthi kwenzakalani ngimuntu angazi nami ukuthi kuyaphi ne ngihlala ngizibuza nangisakhula kube ngimntwana ukuthi ngibhilivela emthandazweni ngoba bengibona ugogo bekathandaza so nangizokulala ngiyathandaza bengivuka ngo-12 ngithandaza ekuseni nangivuka ngiyathandaza shuthi ngibonga ukuthi baba ngiyabonga ukuvuka kwami kanti ngithandaza endaweni errong nangithandaza koso kuba nezinto mina engizibonako like nangilele kwebusuku kuba nokuthi vuka ngathi kunomuntu uyangivusa uthi vuka nangivuka ngimuntu bengilala namanzi uthola ukuthi mhloko ngikhohlwe ukulala namanzi kose ngikhambe ngekhwitchini ngiyavuka ngijinga ngekhwitchini and nginangivuka ngizokhanyisa ngithi nangithi nge-dining room nangugogo ngabo 12 ugogo uhleli nge-dining room ugogo nakahlezi nge-dining room ugogo like uhlala ehlangothini leli mina engakhona ukuya kilo hlezi lapho okuthoma ngishuthi ngibone inyawo zakhe ngisho ngiyabona ukuthi ngugogo but ke angiqapheli ukuthi kwenzakalani ngivele nje ngikhambe ngikhelela amanzi ngizingenele ngekamrini ngifike ngithandaze kube rare hawu ugogo shuthi right unakayenza into lethi ukuthi nakazokuya kuhlala ngedining room apha ngizombona ugogo lo ngimbone kwaze kwaba kayi3 kwesi3 ngathi ke ngikhanyisa ilight yabona nangikhanyisa ilight ngithi ngiyaqala ugogo mbethe impahla uzokuthwasa amachila
ugogo angangicala ugogo aqale phasi hayi ngizithulele futhi ngibe domo ngibuyele ngikhaya ugogo kwathoma lapho wathi ngithi la emzini nami uyabona ukuthi ngizani isandla enze so wathi la emzini nami tshela umntwana wakhe ngibawa ningiphumele umuzi ngiyahlukumezeka mina ngaphakathi kwekhaya lami ene ngaleso sikhathi kunefestiri mina ifestiri ebusuku nangiyokulala livuliwe ngiyalivala ekuseni uvuka ngabo 5 ngabo 6 ulithola livuliwe ngiyalivala lokhu ifestiri ngiyalivala kanti no ngenza kumbi ifestiri livulwa nge-aim umuntu uyazi ukuthi yena uvulelani ene uyaphumula ukuthi ngendlini angimi ngugogo umntwana umntwana usesemncane ngaleso sikhathi bekanabo 4 years I think hayi kukhambe ugogo kasixotshe njalo-ke ingakwakhe kube ukuthi-ke asikhombise nge-next door athi kumele ukuthi niyokwakha ngapha ngibe ukuthi mina angivumi ukuthi sokwakha ngapha umntwana wakhe angihlalise phasi ubaba wami lo akuthi kaloku uhlala yi-1 namdele simtshiya yedwa ngoba ngimakoti ngizwelele hayi-ke ngehlisa umoya sakhe khona ngapha ijarda linye mara basho i-10 number zihlukile abasipheni i-10 number sethu kanti no ngizilethela amanzi ngomsele ugogo uyazi ukuthi yena wayafuna ukuthi sakhe ngapha ugogo-ke ahlale ngakwakhe ngihlale ngakwami mara aloku asihlukumeza ngaphakathi kwelikhaya lami then-ke sekayathoma-ke angisho sihlala ngapha thina umntwana wakhe lo unandi uyaya ngakugogo nakayanga kugogo uyokuvusela uma ngithi nakafika ngapha into engirarako uyokuhamba asithi ngo-7 entambama uya ngakuma uyomvusela ngithi uzokubuya ngabo-12 yazi ngelinye ilanga ngathi khe sengimlandrele khe ngiyokuhlola ukuthi kanti mara yini engakangaka ekhulunywako engapheliko le yo ngazisola ngathi ngisafika eminyango ngisathi ngiyabhobhoda ngezwa kukhulunywa ngami kodwa ngendaba zangendlini ubaba lo undoda le utshela umamakhe umamakhe ngade ngakutshela ngalo mntazinyana mbuyisele kwabo yo zange ngisafuna ukuzwa ukuya phambili ngabuyile emuva kahlala phasi ngathi mara musa abantu abasho ukuthi bakhuluma ngabo ene ngaleso sikhathi ngizithwele sengizithwele umntwana wesibili hayi-ke ngibona ukuthi yazi ukuthini ngizoba nenkinga musila baba lonke ilanga sithi sihlezi siyakhuluma ngithi kuye kani wayi ukhuluma nomamakho yoke into yangendlina musekunezinye izinto kufanele ukuthi ungamtsheli zona umamakho angangithatheli ehloko hayi-ke thome-ke angisho ngizithwele ubaba lokhu esengiyabona ukuthi into ezizoke utshela umamakhe and ugogo saphuma kabuhlungu ngaphakathi kwalela likhaya angimtholi ukuthi umuntu onjani kufike ekutheni ukuthi sengiyamfihlela ubaba lo amalangami inyanga ukuthi hawufa angisathembi angisathembi hayi sengiyafihla-ke ukhambe-ke athi kimi umntwana umthola ngithi ngimthola ngoFebruary kanti ugogo ufuna ukungibalela ngisho inyanga zami hayi kanti sengiyamphazamisa kufika isikhathi sami sokuthenga ngabo uDisemba ngithenge ngithi nangithengako ngelanga lelo ubaba lo athi nakatshela umamakhe ukuthi makoti apho uthengile athi ngithi uthenge njani kanti zange uthi uyokuthenga unyaka ozayo ngoFebruary umntwana akhe umawe athi ngithi akusimntwana akho loyo kangibereka kenye ikhampani so wathi umntwana ngwalapho ekhampani nabo ngoba kugcwele abantu abobaba mama lo wathi umntwana walapho hayi baba lathomeke ya umntwana lo ngiyazi ngibona ngani uthatha umntwana lo sengibile esibhedlela uyamthatha umntwana shuthi uyamphuthulela lisana uyamphuthulela emphuthulela isandlezi hawu kanti umuntu bosi wenzani athi yazi ngizwe indaba enye umntwana lo batshwa isiwo wami umntwana isinguwakho iye njani hayi kube ukuthi into leyo iyalunga-ke siyilungise kuhambe-ke mara into le isengqondweni yakhe ukuthi umntwana isingwakhe ene mina uyakhumula ukuthi ekuthomeni kuthiwe nginendoda ngimsudu aha mara-ke kuhambe-ke ukuthi kusenjalo-ke ubaba lo sekayathoma-ke nangiceda ukuthenga ngithe nangiceda ukuthenga umntwana lo
ngibhadi baba mwakhamba ngabhujelwa ngibaba ngathi mina ngibhujelwe ngibaba ke sekusisiye emngcwabeni ngithi ngiyangcwatshwa ke thina ngesikhethu ngithi kuba nesibuyiso kuthi nakufika isikhathi sesibuyiso kumele ngiye ekhaya ngisho kumele ngikhambe nani ngikhambe nabantwana abangithi ubaba lo athi kimi awukhambi nalo umkhulu angikhambi nalo umkhulu kuza njani ngingakhambi nalo umkhulu athi kimi umralo ayisi ngewekheni abiza isibongo sekhaya ngalo ngwala abiza isibongo sayo sekhaya kwami akumelanga ukuthi aye lapha ngithatha ifoni umfonela mama nanzi umathi hayi nginikele umkhonyana ifoni hawu mara mkhonyana kanti ukomolela umntwana nami ukuthi eze esibuyisweni sakaba mkhulu wakhe akunandaba-ke ngibawa ukuthi nedi aseze azokugudwa nakaceda ukuguda gamara uzomthatha awabazwani njalo kanti no kubahlelile kunalaba sakhona umntwanami hayibo yebo ubaba khe nogokwakhe angithi bayahlweba mina angizizwe sibona indwezi and ubaba lo angangitshela izinto azikhuluma nomamakhe hawu awa umntana ke kugudweke nasiceda ukugudwa afone thola ukuthi sesicedile ukugudwa eze athatha umntwana nathatha umntwana umoya mlo ungavumi yabona ukuthi impela umntwana lo akhambe nobabakhe lo mina ngingekho ngibona ngathi kunento esinaksi abayoyenza umntwana nami ngithi kubaba omncane baba ngiyazila ukuthi ngibuyele kwami namhlanje ngoba cala izolo ngilelela ekhaya ubaba thawa mntwana nami akusikinga kamari namhlanje sukhululeke ubuyile kwakho mina ngisho ngiyazi ngifuna ukuyobona ukuthi tani ukuba umntwana lo afuneke ekhaya uyabona ngithi ubaba ngithokozile ayi umathi ya umntwana nami ungakhululeki ubaba khona ukhululile ngisongwana lo hayi ngijabule ke ngehliziyo ngigijima ngibuyile kwami ngingene vele ku6 ramba amanyana bese kuzokushinga ilanga nathi nangifika kanti ngiphazamisa ikhambo mele baphambi bebayaphi kanti angisho mina ngiyafihlela hawu ngiseza lapho ngithi nangifika ngibathole vele ngathi abantu bayakhamba ngifike nangifika kusomari akusakhanjwa ke sebahlezi ke sebaphelele kwaba lakhamba yingabo umamakhe ngathi ayomtshela ukuthi phela umuntu lo ufikile ngeke sisakhona ukuthi sikhambe uninathi akunakinga asikhambe kuseni asalele hawu yebo bubereg lo umncane umntwana uyakhumbula one2 months Jace lo bathexi ngwala lo zithu inyanga kusho ukuthi ngamanye amagama ngisesemtswethi hawu ulalwe nasilalako uyarukunya vele like uyazini ukwatile ubaba lo okay kanti kwenza njani hayi kulalwe ekseni avuka ekseni hlamba futhi lo msanami vuka umntwana avuke navukako umntwana uyahlanjiswa hawu yeyi ngivuka yeyi kanti kuyiwaphi na athi siyabuya ithi hawu alangitshelwa mina athi ngithi lona lo ngwami kunezinto kose siziphethe aphuma athi nakasaphumile kwayokhuthula amanzi ngibuza umntwana sana niyaphi athi mama ungamtsheli ubaba uthi basho ngingakutsheli baba siyophuma siyokuphahla siye emathuneni emathuneni iye nokuphahla iye nokuphahlela ini athi ugogo basho yokuphahlela mina ubusorhulu kithi manje waye bangangitsheli hayi athi naceda ungena ngikhiyela umnyango ngithatha ikhiya baba lathi uyavula thola umnyango ukhiyela athi isikhiya ngithi uyangitshela ukuthi niyaphi yabona silonga songakhulumi ukuthi niyaphi hawa angivule la mnyango baba le athi ngithi isikhiya ngithi uyakhuluma ukuthi niyaphi ngifuna ukwazi ngoba ukhamba nomntwana nami ngifuna ukwazi ukuthi umntwana nami uyaphi isuke athi ukungibetha sekubetha njani ngisho ukhiyele emnyango athi ukungibetha athi na uthi ungibetha ngibona ukuthi ngizokubetshwa la hayi ngivula umnyango lo kakarela umntwana yo isanela liphi isanela ngiphose embhedeni hleze ngilele embhedeni apha kakarele lo ngimbambe naye ke akafuni vele ngoba angisho ngiyafihlela akafuni ngimkakarele naye uyadosa nalo uyadosa nami ngiyamdosa hayi ubaba laphuma ayikujinge ngakugogo afike ngawugogo ngabona amtshela ukuthi kuyabhala ukuthi sikhambe mba umakhe ke angazi ngabona athi imbede vele bekuyinto yakhe ukuthi imbede abuye mama lo bekathi indoda lekhe abuye
Akubethe. ngepama phezu kwami nakathi ngepama phezu kwami. Hey, Umntwana uphi? umntwana isana liphezu kwambhede. Ngitsho lo kamba. Ujame la. Angithi ngeklapa nakathi ngepama nangithi ngiyabaleka. Hayi kwabe sekavala umnyango wathatha ifoni nami ngithi ngithatha ifoni ngifuna ukufonela uma ukuthi ma wena ngiyabetshwa. Athatha ifoni nami. Ayi emodeni ifoni iphahla phasi. Amusibe kuyinto serious. Lucky enough ifoni le beyiqinile bekungileza ama E63 amalogini. Yabetha phasi zange yenzeke lutho. Umsana lo wayidobha. Wathi wena idobha umntwana lo wababhizi ke ngayo wayenzela uma please call umntwana lo ngathi khathaselana ku 6 years or 7. Wenzela uma please call ayisuke ke ubaba lona ngithi sengibona daniseke uyazi ukuthi ungiphosa kakhulu ngemface and sengizubhlungu yabona sekose nami ngizidefendeke manje ngithi ngeke ngimlise ubaba lo ngimbambe nami nethi nangimbamba ngithi nangizibuyisela wekaphuma ade nakaphuma ngimgijimisa sigijimisane ke manje Emini. ekseni ngo6 6 ekseni solo kiliwa from go5 Hayibo. ekseni Ubaba lo yena ubetha amafezi ngathi ubetha umkhoza yakhe. and sengiyabatshelwa phela aphume nange uyabala kuchinga ngakugogo yazi ngithini ngiyamlandrela ngiyamlanda gijime nami nakafika eminyango ukukhiyelwe nakathi uyakokoda ukukhiyele nami sengifikile gogo nethi nakavula umnyango sisiyangena soyithu nethi nasingena kuvele uyangibetha nami sengiyamgagara kukuru siyabethana. Umama lo wenzani mara? Manje ene sinasele ngibalekela ngemva koma ngithi uzongilamulela ugogo athi ngimthole nethi ngisho ngithi ngiyajika ngimthola Umama lo muphi permission? uthe nakathi imbethe gogo wangikwatisa ku hayi nami angazi ukuthi ngawathatha amandla ngaleso sikhathi angazi ngawathatha angazi ngathi nangithi ngikala phasi ngathola iBuxton umnyango wakhe lo beka uthina kawuvula ko emini awubloke ngeBuxton le ngathi uBuxton le uyazi msabo baba banamandla ngithi hayi ngisho phezulu kwakhe hayi ugogo sengayathukana manje sekuyabetshwana ke manje angithi kosa silamula mina bengithi uyokulamula akalamula uthi betha eBuxton phezulu kobaba lo Umama lo nini ubukela into embi? ubukele hayi ke ugogo ke agijime angibamba isandla ayike ngiphume angithuke athi makangithuka ngibona ukuthi angeke ngikhona ukumphendula ngoba ngingamazala enoma wangitshela ukuthi umamazala akaphendula ngiphume ngithi nangiphuma konke ngibuyela ngendlini nangibuyela ngikhaya bekuyijardini ngithi nganatrata esingakaquli sengiyaphuma ke ngiyekuyela la ngakwami nangikhuphuka ngithi napa angibiza athi hey ngithi nangithi ngiyajika sebajamelana umamakhe futhi umamakhe uthe impethu khulu athi ngithi angazi ukuthi ngivumelekile ukubiza inhlamba na ngoba ube wangiyangithuka athi ngithi kusho kanjani ubaba lo athi ngithi ubuyi athi thini kwakho angibize ngaphasi ubaba lo ngithi nawe ngithi nawe hayi aphuthume man athi sengifikile estepsini sengiyakhwela so nangikhwela ngithi angibhu uthi la kangibamba ko umntana lo nganti uyaphuma ngithi kuye buti fonela umama benzela ugogo please call umtshela ukuthi ubaba uyangibetha ene ugogo wakho akangilamuleli umntwana kanti sekayenzile ama please call sekawenzile ngimuzwa phendula ngingamuzwa ukuthi uthini ngoba baba lo selangibambile ngithi sekayangidosa abomakhelwane sebaphumile ke manje mara nini mhlobo aba lo yasekayangibetha ke abomakhelwane nabo bamlamuli na ujamile ugogo ngaleso sikhathi ngithi ngiyajika ngibona ugogo ujamile ngibukela ukuthi ngiyabethwa yabona ngithi nangithi ngiyajika ngithi ngicala phasi ngibone ilitshe ngilidobhe ngimbambe ngikhumbule ukuthi ngosumuntu wesilisa unamandla baba lo uzongilimaza uzokuthi wangibetha ngawela phasi uzongilimaza ngifikelwe iplan ukuthi ithi ngimbambe ngithi mangiqoda ukumbamba ubeyabethe iskipha ngithi ngimchuba ngale skipha sakhe ngimbuyisele emuva hayi ngimlethe abuye ngithathe ilitsheleni yena beyatsho ukuthi ngiymphosa ngingamphosi ene ngaleso sikhathi sengiyadronkeka
ngoba bengangibetha ngisho ngemface ihloko le eniyakhumbula ngisese 2 months umntwana mune 2 months man shuthi igazeli ngiyalizwa ngathi selibalekele la ihloko like ngisengiya yini le maro ngimbambe ngithi manje ngimbamba ngimlethe eduze azitshela ukuthi ngiyomphosa kanti no iplan nami ukuthi vele ngifuna ukumbethanga nami ngimshuthi awele phasi yabo imuthi ngihle and sengibethela ehlizweni ngithukiwe ngiyazizwa ukuthi awusana phasi ngiyazizwa vele kusho ukuthi sengiyanyeka ngithi ngilitshela and ngimlandelele la ihloko upha igazi kude nabuthonke igazi ugogo eceke manje sekulimala wakho umntwana sekayagijima ugogo adobhi khulu ugogo eze athi uyalamula uza kimi ngale lakhulu kulamula manje lo ubaba lo uthi uyahlubula isikipha lesa ngamphuthela ngaso ngamphuthela ngalesikipha ukuthi angabo ukuthi vele angachifti ngoba uwabaleka kimi uzongibetha ngiyasaba phela uyalazi charge ngimbambe so ngiminyezele izandla ezivela ukuthi angaze nje anyakaze ugogo yeze ngicala ugogo ukuthi uyabi ngaleli khuni yabona ugogo ikhuni la bekathuza kimi nakeza kona ethi nakosa ukuthi uliphosa kimi abomakhelwane ngisho bangaphandle ngizomunye ascream hayi lesikhabola yangana bathu igodulela lingasezanga kimi lichinge ngemntwaneni nakhe nakalichingisa umntwana akasali singamandla sekenza so ene ngithi ngiyamqala baba lo angithi uphuma igazi ngimbona ukuthi naye sekadizi ngithi nangimuthi athi nami sengithukiweke phela athi nakathi anyeka so kanti nomama msekaqeda indlela umntwana lo sebakhuluma nathi gogo babethu mama ubaba banogogo uma sekayafika ene ngaleso sikhathi uma uzilile hayi mara uzilile uma kwamkosi mara nini mamazala lo mara mhlobo bani hey yo sesiyangena ke mara yini yangena kuma ke ugogo ke sayagijima uthatha umntwana wakhe umsa ipompini ngoba uphuma igazi uma ngena nakafika ko kanti ugogo bekabhiza gijima so bekalibhiza fonela namapholisa ayi ke namapholisa ayafika ke amapholisa makafika uhlezi nomntwana wakhe ngale nami ngihlezi noma ngapha uma uyangibuza kanti ukwenze njani sengiyachazela uma ukuthi kwenzakeleni ene mina sengimtshela istory sokuthi kuyiwa emathuneni mama mina ngikatshela bakhamba nomntwana basho ukuphahlelwa batsho ukuphahlelwa umntwana lo ngizwa ngomntwana lo umabuza umntwana lo avuka ayi amapholisa ayafika amapholisa azokubopha mina ngoba mina ngibulala umntwana wakhe bashushwe njalo police emaphoseni amapholisa nakafikako ubaba lo ungiqhulile sengivuvukile la elihlweni lihlo lami shuthi senginengongoma so amapholisa na shuthi yinto eyayingenza ukuthi ngibe udronke ngoba wangibetha ngehloko wangibetha ngehloko ipolisa nalingenako lithole umuntu le ikosambophe unengongoma ipolisa lalithi hawu ngizokubopha wena mama mina ngimcale phezulu ngithi angazi bathi ngubani olwako ngithi ngimi athi lona baba kwakho ngithi athi mase ngoba basho wena ubethu baba kwakho alona unjeke hayi khona baphi kanti sebaqeda indlela bayeza mabeza ke no baba loke bambeka ichila la ilimanzi ukuthi akhona ukustop igazi ayi ipolisa lithi ngekhe mina ngingazokubopha gogo nguwe osibizileko iye ngimi gogo thina sikazokubopha ngcono sihlaleni phasi mama wena ubaphi bekheli ngithi uma nangu ngapha ngendlini bathi upolisa lithi akezela ngaphandle ngithi uma uzilile yazi amapholisa arareke nabathi bathola umama uzilile ngula bathome babuze kwenzakalani base bekuhlala istory sebekuzwa ukuthi kwenzakalani mina ngihlale phezulu endaba ngibatshela ukuthi kwenzekeni bendani babuza baba lo niba ngani umama lo wayi ubethu umalo ngoba nguwo obekisatha umbethela ngimbethela ukuthi ungalila nomntwana ukwalela nomntwana kwenzakalani umntwana kwenzakalani ngifuna ukukhamba na imiyapi bese ukuphahla umtshelile umama angakamtsheli waye ungamtsheli uma uthe ngamtsheli abo mamazala bonusuka hayi ke amapholisa ke bathi baba mayese umama khona kathi ungatsheli umama wakho ngumntwana obelethwe nguye niya ekuphahleni niyokuphahla nomntwana womunye umfazi kuyakhonakala na and nje
umamakho usifonele ukuthi thina sizokubopha umakoti uyakubulala. Wena nguwe obulala umakoti for umntwana wakhe. Ipholisa lalithi nami keze ngavuma ngowami umntwana, nami umntwana nami ngingamfela. Wami umntwana nizomthatha nikhamba naye mina la ngingasikhona. Phela umntwana lo ngewakhe umbelethile. Gogo awukhutsha isitori sakho. Ugogo ayazi isitori sakhe singazwakala. Sekayaphika uthi umntwana wakhe necala yena akusinguye othe angangitsheli, uthe angitshele. Gogo mara ufuna ukungitshela ukuthi thana uthe atshela umakoti akho, tshela mina. Bekuzokuliwa ipenga. Sengiyabatshela ke phela ukuthi istory sesiyahlangana ngoba sithome evanizolo. Bengakameli ngikhambe nomntwana ipila mlwe ngumamama. Wakhuluma nomkhonyana ukuthi wosiboleke ke yena sizathi singaceda uzomthatha. Somdele kuyophahlelwa umntwana. Gogo wayefuna ukuphahlela umntwana ngaphandle konini. Gogo khositshelela umakoti akho umthatha njengani. Ukomo ungathi nawufuna into ngapha ngomntwana akho uze kuye umakoti akho. Come, let me hold your hand. Allow me to hold your hand and lead you to the healing journey you have been longing for. Mama Buma Siabonga, for leading us to the healing journey. Jehovah, who our greatest healer, you are our redeemer. Thank you for the great job you have done on the cross, so that we can heal by your wounds. Come, let's heal together with Mama Buma.